Ama sa in clear tu te kum thar chi bai vek ule he kum thar hi in tan kum tha lo ni se ti in du sakna kan hlan chewani tun tuma chuan Arsenal hian champion chance an nei sang ta viawem an din mun that dan chungchang kan soizau ve le don ani tun season chu Arsenal season ani ve don ta ti hi aoi om tial ti lo rual lovin result le akentel thil sang hian Arsenal champion kong akong nget tariau maya chu wangin Mikel Arteta kai hroi Arsenal hian tun season sang ni somni panga somni paruk season a hian champion no moi langsar an choi rin na alian tial ani tun season chandona an laklu player thatak tak goalkeeper Kepa Arrizabalaga te striker Victor Gyökeres te defender Piero Hincapi te forward Noni Madueke te defender Christian Mosquera le midfielder Christian Norgard te heng hau tel lo hian season masa a te Amalia te po an champion thuak zela tun season a heng player thatak tak hi lalut lein an player thar te hi an tangkai zui viau boka in lan tam lo te po anin lan chuna an che chelem lo ati thei chu chuan Arsenal team ati khong zuala ati chak thara team nget le tlo zoka achan tir mek hetiang kara hian Declan Rice mol mai hi season dang zong a in a form thazual ti lo thei lovin a tangkai zualta a chan bul ber pakhat chu Arteta transfer policy fu wang Martin Zubimendi alaklu tak wang ani pakhat Zubimendi ball pass sual du manglo awm taka wangin Declan Rice hian all round takin a khel thei pha a tlar hnung ven pui le tlar manor pui konga zalen zokin chedala a tholok zual ta bok ama Rice quality sanjia khovelin a muzela Arsenal khaipa tak Arsenal game lungphum poimo le tangkai zual big ani tamek Arsenal soi hi chuan Arsene Wenger hun lai kha soi achak om thina tlem ham telta ila Arsene Wenger hun laia an hun hnung lam invincible champion an ni hnu dai ani ber chu khati lai hun kha soi kai ta lokila khati laia Arsenal champion hlei theilo chan kha experienced player an tlak cham wang ti te an player poimo zinga engemaw zat an lanau pan lutuk wang ti te a chana heng thil te hi pu len thin ani kha anni na kha tun season a hian an kalpel ta dewa experienced player a kumsom ni paria chin chunglam kol tam lutuk lo ma sela wanglai hun mangtan player engemaw zat an nei ta a an ki player zong hi nau pang lutuk ti tur an ni ta lo vek bok an rin rol an player poimo zualte kumsom ni pathum chin chunglam deuh tha an ni vek boka hei hian game level sang le boruak tran zualna a po kong tam taka apui ni in alanga hei wang hian ama a an che sualna thina an che sual tlem ta deuh sot ni in alang ta zel bok English Premier League a hian tuna champion tumin Manchester City nen anin elber ati theya Aston Villa hi chu season top thlengraka title race a langphak tura ngai an harsa chu wangin Aston Villa hi chu da thatari lokila tun hnaya English Premier League a match an khelna hnung panga a Arsenal hi an chak 5 veka Manchester City hi tumni an chak zauta lo thunga Arsenal hi hun poimwa chesual ching chumi awanga champion zo lo le mai thin an nia ma se tun season a chon an elpui te chesual line an chesual du tamang lova Arsenal ni lovin club dang zok an chesual ta fo mai hei hian a entir pakhat chu Arsenal hi Arteta era a an nge lai ber ti thei khopin an tlauta meka an dang lam ve ta ti hi ani zona om chun chu season top thleng an dayangem ti chau hi ani to mai o me Arsenal hian English Premier League a match som ni an khela goal som lian khunga match tina goal ni zel khungji angan ni goal som pali an chua Jose Mourinho hawa Chelsea record season tluana goal som panga chau chua kha chu an khum thei don big lo ni in alang ta thunga khel som ni atangin point som ruk lo chua theiania Arsenal hian point som li pariat an lo chuak to an mani neighbor tu Manchester City le Aston Villa la katangin point rukin an sang fal meka match khelma bak som pariat chawa om to bok Arsenal tan champion a hnai ta zel Arsenal a hian champion zia tia soithin mu tura om nuala chu chak ram zel nun an nei hi ania khel that lutuk lo tuma po an chak ram le thina goal ni an chua tum point goal thum an khung tling rama goal khat an chua point goal ni an khung le ram thin chak vek big lo ma sela goal khat margina chak hi an nei tam hleya English Premier League match som ni atanga tum som panga an chak tona atang hian tum riat zet hi
goal khat margina an chakna ani champion ji a chuan chakle ram zel ti hi soitel ani thina chu Arsenal sum nuwa hian soitura om tanual mai hengte hian tun season chu Arsenal hi an champion ve tak tak to dona nianga ti ngai dan mitam taka atu lo thei talavani Arsenal hian an khelma ba ka English Premier League ka January niriata ninga ni zana hian Liverpool an mikhwal dona an result a that ngat chuan in rin tok na bel cha thei tu turani ang ti chuan January ni som pakhat pathian ni zana Portsmouth muala FA Cup third round an khelanga January ni som pali ni la ni zan lai pela Carabao Cup semi-final match ha Chelsea an machon le don bok hemizo hian Nottingham Forest Inter Milan le Manchester United te an machon le don boka an elpui ber Manchester City hi chu season top lama dai an machon to don chu wangin Arsenal hian City an machon ma in champion chiang tluka da thei tur khopa in siam remna hun an nei dona an man tangkai lo azirani ang tun season sangni somni panga somni paruk season b ka hian an khel to china nichina kan soitak zok ang khan Arsenal hian English Premier League ka hian match somni an khela tum som panga an chak tum thum ron na ya tum nian tlom gol som lian khunga gol som pali chawan la chua ti chuan tun seasona in elna an khel zonga match somni pakwa khel to in tum somni pali te me wan chaka tum thum ron in tum ni chawan la tlom ani English Premier League ti lo in elna an khel danga Arsenal hi an chak 5 vek tuna hian English Premier League ka match an khel tur sum thum pariat atangin somni an khel tling to a achan ve aya tam an khel to chuta tanga point ruka ma hruai chu a tha thokhat le a an tan ngai ti thazual tu ni thei boka chu an mani umna tur bera ngai te an che sual fowa an nget lo le thin hi ani an ni an nget si an elpuite an nget si lo chance an nei tha hle tuna an din huna tak phei hi chuan English Premier League ka match khelma bak an nei som pariata hian chakvek an mamo to mi alova Manchester City le Aston Villa an chakvek lo phei chuan Arsenal hian champion turin chak an mamo tlem tial don in elna dang Champions League ka hi chuan league phase le knockout round hi boruak than lak ti thei ania chuwangin tuna Arsenal League ka che tha hi knockout formata an tha angem chu fia ngai thil alania Cup competition FA Cup le Carabao Cup ti te hi chu fiana atling lova achan pakhat chu player tha zong an chhor lo tlang pui player no pangjok le inlan khat jok te khel tirna rem changa te an hmang thina chu ba ka chuan Champions League le English Premier League te ang emin hengin elna te hi chu an ngai poi mo tok thin lovani tuna an thlen chin pia lama chuan Champions League ka knockout round ngei mai hi fiana tling turania chu season chon hulama kan mudon heta hian English Premier League title race boruak tangzet kara Champions League title race kan mu kop thei be seila Arsenal hi English Premier League ka hian an champion hun ber chu sangni pathum sangni pali season invincible champion an ni tum kha ania Thierry Henry te hun lai Dennis Bergkamp te Robert Pires te hun lai dai to kha ani khami nu khan an champion thei ta reng lova pahni na trumnga lai ni to in tu nai season hunung pathuma phei chuan English Premier League ka pahni na an ni 5 veka an champion teu thin le tun season a ero Arsenal hi an dang tatlat kan ti kha chu an tlawna pia lama an squad cha talu tukte team boruak tha kara du thlan tur tha inlan huna rin tlak taka khosa thei zel si an ni ta deu vek mai hi ania tuna alan dan chuan Mikel Arteta hian a champion pui lawani chuan za thlak atling to ang chu tiang khop chuan ma an hruaina te an elpui te tlo te ngai tua hian an din mun a tha a an squad din mun le performance anin champion chance an nei sang ani ma se hriatel tur ero Arteta noya nge hian season chawmalama champion rin kaiber an ni hnuwa atop khar thalo an ni to thina chu Arsenala mitam takina rin na an nga tak ngam lo na lian ber pakhat ani ma se tun season a hian tuna engatinge Arsenal hi champion thumal nen kan seizom na sat achan langsar tak chu an mani an che that le an elpui club dang che that lo hi ani ome ole khatichin kha tun tuma kan soizaw thei chin chu nile ta phot sela kumsang ni somni paru kan lo chuang kai ta ania kumbul lama nuam sam lawin bul kan trana chu wangin video te po kan ti chhuak thei ta lok lova clear tu te in mi hriat thiam na kan di lani